Dobar dan. U današnjem klipu ćemo pokazati kako umrežiti dva računara pomoću crossover kabla. Jednostavno, sve što nam je potrebno jeste jedan klasičan UTP kabel, makaze, to je klješta za to. Prvo što radimo jeste poravnjamo UTP kabel, skidamo gumenu zaštitu, raspletamo sve žice i rasporedimo ih po bojama za crossover kabel. Jako je bitan redosled boja. Skratimo žice na određenu dužinu da bi mogli da upadne lepo u konektor. Poređamo boje po redosledu. Stavljamo u konektor, gumena plastika dole ide. Provjeravamo da li je sve došlo do kraja, jeste. Provjeravamo još samo redosled boja. Dobro. Uzimamo klješta i stežemo nekoliko puta da bi bili sigurni da je kabel uspješno otvoren. Uzimamo drugu stranu kabla. Isto ponovimo postupak. Poravnjamo, skidamo gumenu zaštitu. Razvrstavamo žice. Kod pravljanja crossover kabla redosled žica s jedne i s druge strane nije isti, znači mora da se napravi drugi redosled. Kada napravimo taj drugi redosled, ispravimo žice, skratimo i još napred proverimo raspored žica. Stavljamo ih u konektor. Provjeravamo opet boje. To je u redu. Stežemo kabel, isto nekoliko puta, da bi bili sigurni. Napravili smo UTP kabel, to je crossover kabel i vreme je da ga testiramo. Provera crossover kabla se vrši na jednostavan način. Uzimamo tester, ubodemo oba konektora u svoje kućište i provjeravamo dalje ispravno. Ide 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 7, 7 i 8, 8. Crossover kabel je napravljen i testiranje je ispravno. Pošto smo povezali kabelove crossover kablom, povezali računare crossover kablom, ulazimo u proporcije računara, ulazimo u device manager, provjeravamo internet karticu da li je dobro, da li je instalirana, u potpunosti jeste. Vraćamo se na desktop, ulazimo u start, kucamo, ulazimo u internet connection, to je network connection, ulazimo u local area connection, provjeravamo, to jest dodeljujemo IP adresu,
ulazimo u Internet Protocol, Properties, use the following IP address. U IP adres kucamo 192.168.0.1. Subnet mask samo dodeljuje, idemo OK. Ove prozor zatvorimo. Da bismo proverili da li smo dobro dodelili IP adresu, ulazimo u Start, Run, cmd, kucamo ipconfig, pritiskamo Enter dok nam izbaci, sve je u redu i ulazimo u moj kompjuter da proverimo workgroup. Pošto tako mora da se zove na jednom i na drugom računaru isto da bi mogli da se umreže. Kliknemo OK, podešavanje prvog računara je u stvari treba da se radi i šerovanje dokumenta. Ulazimo u sharing, documents, OK. I dokument je spreman da se dijeli sa drugim računarima. Ulazimo u računar, desni klik svojstva, daljinske postavke, hardware, kompanjački uređaj, provjeravam da li je sve instalirano, samim tim mrežnu karticu, sistem, i ulazimo u kontrolnu tablu, mreža i internet, centar za mrežu i dijeljenje, promjena poslovnog adaptera, desni klik na local area connection, svojstva, Internet protokol version, opet svojstva, upotrebu sljedeću IP adresu, znači IP adresa kucamo 192.168.0.2. Podmreženu masku daje sam, ovdje kucamo IP adresu prvog računara 192.168.0.1. To je u redu. Zatvaramo to. Ulazimo u Start. Kucamo ipconfig. I logujemo. Ovo izlazimo nazad, ulazimo desni klik. Dijeljenje, miješamo se dijeljeno, dijeli ovu pastiku. Ulazimo, to, ulazimo tu, samo da, kucamo ping, tačka 168, tačka 0, tačka 1. Samo enter. Samim tim vidimo da šalje 4 podatka, 4 podatka su primljena, 0 je izgubljeno, što znači da je računar uspješno povezan i umrežen. Podešavanje računara je gotovo. Ulazimo u moj kompjuter, ulazimo u mreže, vidimo da je uspješno povezano, pokušavamo da pristupimo, pristupili smo. To su slike koje su dijeljene. Znači, to su neke slike koje su na računaru. I umrežavanje ovoga računara je uspješno. Sada ću vam pokazati kako pravimo straight kabel. Poravnjamo kabel, skinemo gumenu izolaciju, otprilike. Idemo folicu.
Rasplatimo žice i poređamo ih po redosledu. Redosled je naranđasto-bela, naranđasta, zeleno-bela, plava, plavo-bela, zelena, brown-bela i brown. Poređali smo ih po redosledu. Evo ih sada ispravimo. Još jedan put proverimo redosled, znači to je naranđasto-bela, naranđasta, zeleno-bela, plava, plavo-bela, zelena, brown-bela i brown. To je to. Skratimo. I stavljamo u konektor. Provjeravamo sad da li je to stiglo. Provjeravamo još napod boje. Boje su u redu. Pritiskamo kabel. Pritisamo nekoliko puta da bi bili sigurni da je naravno napravljeno. Povučemo, da baš da se izvuče. Uzmemo drugu stranu kabla. Isto skratimo gumenu izolaciju. Skinemo. Ponovimo postupak isto kao malo prvi. I moramo da napravimo isti redosled boja. Znači, naranđasto-bela, naranđasta, zeleno-bela, plava, plavo-bela, zelena, brown-bela i brown. Znači, naranđasto-bela, naranđasta, zeleno-bela, plava, plavo-bela, zelena, brown-bela, brown. Malo su raspoređene, skratimo ih opet kao i na prethodnu stranu. Uzmemo konektor, stavljamo. Evo smo lepo pritisnuli. Pritisnemo. 3 puta. Ili može više puta samo da bi bili uvereni. I sada uzimamo drugu stranu kabla da proverimo da li je sve to ispravno. Uzimamo tester i uključamo. Vidimo da je kabel ispravan. To je to. Odlazimo desnim klikom do My Computera, Properties, Hardware, Device Manager, provjeravamo da li je mrežna kartica instalirana. Jeste. Sve je u redu. Idemo do Computer Name. Vidimo da je ime kompjutera PC3. Radna grupa se zove Workgroup, inače mora da bude ista kod svih računara koji se umrežavaju. Idemo OK. Idemo do Control Panela, Network Connectional, desni klik na Local Area Connector, idemo Properties, Internet Protocol Properties, use the following IP adresa, dodeljimo IP adresu trećem računaru, to je 192.168.0.3 i Subnet Mask sam dodeljujem. Sam računar dodeljuje, idemo OK. To je to. Idemo Close dok samo potvrdi i idemo da vidimo da li smo uspešno dodelili IP adresu računaru. cmd. Kucamo IP config
I vidimo da je uspješno dodeljena IP adresa. I ostaje nam još samo da podelimo neki dokument sa ostalim računarima koji će da budu na mreži. Evo ovako ćemo. I što se tiče podešavanja trećeg računara, to je gotovo. Kada smo završili povezivanje računara, sada da probamo da ih pingujemo. To radimo na sljedeći način. Ulazimo u start, command prompt, kucamo ping i da pingujemo računar broj 3, na primjer 192.168.0.3, pritiskamo enter i vidimo da li je računar upsnut. Znači evo, poslao je 4 paketa i primao je 4 paketa, 0 paketa su izgubljeni. Idemo da pingujemo računar broj 2. Ping, kucamo isto ping 192.168.0.2. Isto pritiskamo enter i vidimo da je računar broj 2 uspješno umrežen s ostalim računarima. Kada smo to proverili, izlazimo, ulazimo do My Computera, My Network Place, VF Workgroup Computer i vidimo da su sva 3 računara umrežena. PC1 to je moj računar, PC2 to je računar pored, znači on isto ima šta je podeljeno, Simple Music i kod računara broj 3 su podeljeni dokumenti to su dokumenti koji su podeljeni i to je to. Što se tiče ovog projekta, to je završeno.